Kahanyo Trap Youth Council Tirsat Circle barkinang ilam shnong jong ka maulum Tirsat haka arpulai trik unailur klay kendo yaki bor bahakli jong ka Meghalaya Cooperative Bank Shillong branch banker pat ban plitnat hatirsat banirap khambha yaki jingdon kam ki pat ba hakani kathan uba bokso shang u president ke HYC Tirsat Circle uloong kani ke jingwan kerpat ka sing ke dinamar hadu mentah Tirsat ka don tangkaway ke rural bank bat ka shemjing yaki pat ba habakilit dan kam ha bank bat ki hapru ban yang lain bun kenta Kumta kilawan ban kerpat iki bor ke Meghalaya Cooperative Apex Bank ban plitnat hatirsat ban ai ke jing shakri shakipat ba kani kathan nakalyang uba GA khongset rang ba shnong maulum Tirsat uloong ka shnong kaladep ban kular ban ai jaka nakabenta ka bank ka shong sa ka bank ban wan jurup ya kata ka jaka uloong ru hakani kathan kidan palat 10,000 mut kinong shong shnong balas ngodan kam bandan sakaway ka bank hatirsat uloong U Assistant General Manager ka Meghalaya Cooperative Bank ula kular ban pha jurup shen ya ka jaka shaban shim ya karai ban pentre ya ki kam ya kani ki jingtumu nakalin jong ka HYC Tirsat Circle ni wan hak ni ko jong ka Meghalaya Apex Bank na ka benta ki jingdon kam jong ka dong ka jong stage ko Tirsat wan hang ni ban ya kendu ya managing director lalu Sherman jong kani ka Apex Bank namar ba kat kum ka jing lab ka jing bat ka jing ud jing nam ju ki ba kalong ba hangte hapo jong ka thain ba de Tirsat ila don kam ni sak ka brand jong ka bank de ni ba kani ka bank ka kam dikam ba hapo jong kani ka jela ka jing tingi wan banyak keren hani nak taban set up lan di bambu yang sakawai ke brand sangte apo Tirsat ba kenang ba ke jingdon kam jung ki pai ba kan long ke bebet ke babiang amar kumbang itu ni kini isi ke bamenta kalong ba aman laki kam don kam ya kapang dia nanti ke don tangkawai ke bang tingi ba kala sem jike ki pai ba namaki jingdon kam ki bubun baki mlak shu ban ya bit biang but haka juga poru na ni sukumen ba nakalin jong ka shnong maulum Tirsat kala bersyan bahai kini ka kam bat kala bularu ban ai ka jaka na ka benta ban shna ya ka ni ka bang bat nila ha ka jing keren ka jongi bat kani ka bekinongi yalam jong kani ka Apex Bank dari kendu i ba pasa dari manager jong ka administration badila set up ya kani ka kam badila kular ba imsa pha ban survey bat kaji keren ni kalong ka ba ni ala ban kalong positif dan ni kalong ka ba ki sutenat dan ban shimkhie ya kani ka kam te ila ongru bakin sawan ban baik ban jungo aswa ban le ekani ban ni sutu hiba kamde ka kam ka ba suk ban sule no menta timiru na kali seng yai ap ban yai budin ya kani ka kam bat ni kermen ba kini ka jingmu ba kijing angnut jong ki pai ba jong kadong ba kathai kan long kan urlong ba kan long ka ba bit ya kan lo puar trai bu puar na kuno dan kalian bu di kelembu puar dari siwang ba insa le no i kloi mar ba kiru is wa ba ban bu yang kabaran si kai kemudian mentas di Tirsat kalau nak kawai ke Apex Bank em tang kawai ka rural bank ke rural bank kemudian kam ke Apex Bank kam kemudian setiap ada Apex Bank kan dan andan tang kawai kobar ke area jenis ti bu tang ki butar les dunashu ke spoja ki dari page ada tu ka radius jong ka tu ka area kan ya boleh bagana ka benta kejauhan ni juni menta sene rakyat kejauhan HYC Tirsat Circle kejauhan ni juni menta batu assistant general manager ni Apex Bank kawai hi kadai ka kalau kita lah komslam se lu ilai don kam hi bandon sekolah ka branch se kaman kam tray kam a kam sup baiklah ini nak kalian ke snong se ngidon ka mon kloi pada ka branch kloi ban beli di branch ke branch ke Tirsat nama kloi ban hilang dan ka jing sup yang
tinggal wan mi mentah ni kat begini lagi HYC na yalam ni saya abade batu pak pasar na ai cemut sibun se kan simpual patu kembala ong presiden mar kade clear ka pran se kamde ta kusuk haban sibun kikam di haban le di baro jenkam di haban le na kalian gini ke slong se tangane ka wei kong dalam Indonesia di antara i perfect na sekata nam pan haga me takwa bang bu soi ka pran na kalian ke slong ni long ni diang ni sing ni ai kalat ini terdekat ke branch dan deploy ban ai benuan play ke branch slong Hut kecakap tidak ada pergerakan, tidak ada. Kecakap ni don lomba cuma bila ada keren ro tidak orang datang kasi dadon gono gampang kalau keluar ban play orang ni slong ni keluar ban tray dia kadang ni pai kuat sekali ke atas bang teman bang ni pet ba ni kai ba kalau service cuti ka kambiang Iki jing ek ba PE haba pidon nak karol bang beros kata ba. Iki jing long ba long no gra bun pelat layar ka jaka tanoi ka bang ese ka service kamla timla kambiang su ni jelas. Kalau no sosno lak don kat nongot ek. Sosno minta ni ken nyula bentuk eksak ni dan bagi di voters ni gra pois ko jan.